Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubekele ke nje ama transfer umazi akhona ke kuyona ke iBetway Premiership udaba ke oluthendayo njengamanje einkundleni zokuxhumana ekuthiwa ke lapha ke ibhakabhaka ekuthiwa ke ngathi ke sekuyilona eli interested kumdlali ke lapha ke ogijima lapha ke khona ke lapha ke eKatar ngaphansi ke kweqembu ekuthiwa ke iAL Duhail yakhona ke lapha ke eKatar. Michael Olunga ongokudabuka lapha ke endaweni yase Nairobi ezweni ke laseKenya. Lo mdlali ke uyistriker eke kwabekwa ke phambilini ukuthi ke ufuna iKaizer Chiefs ngaphambi kokuthi ke livalo ke iwindi lapha ke la ngoJanuary. Njengamanje ke udaba oluvelayo ekuthiwa ke Orlando Pirates engathi ke interested ekuthenini ke lo mdlali ke imsayinise emakushaya ke lapha ke isikhathi esewindi lawo ke ama transfers lapha ke ngoJuly. Yona updates engiphethe ke njengamanje like ivideo bese ke uyasubscribe kuyona i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo, nisale kahle.